enhlelo zazi ngiyakhuleka ngani zakwethu lokhuluma uMbotopoto from ku Mbotopoto TV. Mangabe uqala ungena epage siyacela ugijime nje wenza ubulungisa ushaye ibutton ka subscribe. Namhlanje sihambile semajukujukwini sikupila sikhona seKingsley Thini Stadium eMlazi la kudlala khona iDerby. Singasho ukuthi iDerby nje kakhulu singakufihli. Kudlala ini iGolden Arrows neRichards Bay. Sithola umfowethu namhlanje sizokhuluma naye khona azosichazela khona okuhle ngana kweli siyakubingelela. Ngiyakubingelela bhuti omdala unjani wena? Mfowethu ngiyaphila ubuhamba lehlena namhlanje. Hayi umfoka Khoza lo uPopo Khoza usuka le Richards Bay kodwa ke yena ungwasenseleni. Oh yini abake ibhasi leli quiz? Impela nje siyabonga isisithwalele lensizwa mangibheke isizini yonke ngaphansi kwenkampani iKhwezi uMagembe lo sishayelelayo sesishayelelile mfowethu noma ebuye kulezi insuku makuthiwa khona kumbambile belethe omunye kodwa sesihambile nomfoka Mbokazi isizini yonke ngalo leli bus lakhe mfowethu ngoba uyibona nje u516 sihamba nawo uMagembe lapha eKhwezini eRichards Bay usiphathe kahle kakhulu sibonge kwinkampani iKhwezi ngokusiphatha kahle akukho esingakhala ngakho mfowethu siyabonga namhlanje kunegame enkulu kakhulu namhlanje engisho ngithi nje ngeke ngize kufihle nina ningayijabulela makuthona wena awubeke mfowethu athina prediction yakho namhlanje niyayiwina niyadlula nawu kuphela kubona ngathi ulapha ezantsi ulwa no top 8 ulwa neMTN 8 futhi uyakhombisa ukuthi uzoyithatha ngibona amandla akho amaningi kakhulu kulonyaka. Ngiyabonga bhuti omdala cha before ngiphendula umbuzo wakho ngabe ngenza iphutha elinohafu mangase ngoba usibona sila eThekwini mangase ngalibiza igama lika chairman weqembu ubiyela ubaba ubiyela ngabe ngenza iphutha elinohafu lo baba sila eRichards sila eThekwini namhlanje isizini yonke isizini yethu yesithathu le sihamba lendlela sikPSL njalo masidlala eThekwini esikhipheli transport so ibhasi ethi singakhokhi ngoba fanele ngabe sidlala eRichards Bay kodwa uyasizwela athi hayi ngizonithatha ngebhasi nginilethe la kare nje behambile beyodlala neMamelodi Sundowns wakhipha ibhasi siyobuka umdlalo weSundowns eBay into enhle abeyenzela abalandeli bengeke ngikwazi ukungalibala igama lakhe isizini yesithathu le angazi noma nakwama amaqembu kwenzeka njena yini njengoba kwenzeka la angazi so ngiyabonga kakhulu kubiyela sithi ume njalo menziwa bhuti omdala ke ukuphendula umbuzo wakho kuyangithokozisa kakhulu ukuthi namhlanje awukhuluma indaba asikhuluma indaba yokuthi sivike izembe makunjani njani lokho sikushiyele kwabanye kunabanikazi bakho kule season laba bavike izembe ngiyithandile le mawuba specific ukuthi now no top 8 uTop 8 ke kunzima ngiyalwa mangiyilwa nabantu kade bephakamisa indebe nabo befuna ukuyongena kuyona iTop 8 so kushube kakhulu kubhlungu ngoba ke sidlala nomkhaya bethu namhlanje iLamontville Golden Arrows nayo engemile kahle ngisho ukuthi ise ICU kodwa ke la iKZN siyimisela njengoba namhlanje kudlalwa nje nathi sizokwenza sifisa ukuthi senze lokhu nabo abahlale bekwenza kuthina ngoba ama team la iKZN uyayithi uyabhekisisa iyakwazi ukuthi ikubone ukuthi uyadunguzela kodwa iqhubeke ikucindezele ingabe umuntu uyakudonsa kodwa aqhubeke akunyathele ngeguzu ukuthi ngathi ungashona phansi nathi ke siyimisela ukwenza njalo namhlanje siyiRichards Bay FC ukuthi mabe befuna ukusurvive bengayi kuma playoffs abayilwele awekho ama favors so nje ngathi into yethu inhle kakhulu namhlanje ngoba silwela ukuthi uyabona mangase kuthiwa angiyayi ngathanda umuntu ukukhuluma le ndaba ukuthi mangase kube ukuthi kodwa nje the fact is that mangase kuthiwa namhlanje bonke laba bangenhla kwami njoba iRichards Bay ilele ku number 11 bonke laba bangenhla kwami bengawini shuthi mina namhlanje ngizolala ku top 8 then okunye kobe sekwenzeka ngegame yokugcina esoyidlala ePitoli neSuperSport United okusho nje omkhaya bakho namhlanje ayangikhuluma nje nokuxoxa emva kwegame ukuthi kwenzala yini nani nila impeni nabo bala impi yabo la iKZN mfowethu into engiyithanda ngakhona akukho la kuthiwa khona usibanibani wenzeleliwe ngathi wenzeleliwe omkhaya nathi asithanda ukuyibona kulesimo abakusona ngesizini edlule kade nathi sise ICU njengabo sathi siya khona sekubalwa imidlalo bafike basidla ngo2-1 so angiboni ukuthi ke bengenza into kanjalo bengalindela into kanjalo kwabona bengakwenzanga kuthina so nje thina le KZN sesijwayele ayikho ifavor esingayicela teamini yase KZN nabo mabe befuna ukuwina le game namhlanje abayilwele ngana kwethu siyabonga kakhulu babukeli siyacela bakithi nigijime nje nishawe nje subscribe lapha ku Mbotopoto TV mfowethu asiphinde nguze uthinta igama lokuthi ubonga umshayeli oseniphatha isikhathi eside weKhwezi ake sigoqe konke njengamanje kubashayeli beKhwezi uthini ukubuya kwabo baniphethe kanjani nje bonke lapha eRichards Bay base Alton mangikhumbula kahle balapha neAlton impela nje emgwaqeni omkhulu eAlton onqamula ngayo mawubheke eRichards Bay hayi lezi yansizwa ziyaphila uyabona sengisambile ngeKhwezi angifuni uqamba amanga hayi ngoba mhlambe ukuthi kanjani kodwa nje uyabona mawuhamba ngebhasi sesihamba sibuya ngisho thina koMbombela
le kaBhokweni sihamba ngawo labashayeli bekhwezi sibuya ko Pretoria sibuya ko Limpopo ngali ikhwezi so bahamba yabona number 1 ngifisa ukukubalula ngale yankampani akazi ibhasi kuthiwa isifele endleleni ngebhasi yekhwezi number 1 that is one of the best service yabona abasenze akazi kuthiwa ife endleleni akazi kuthiwa nanokuthi kufanele sikubonge kubashayeli siphinde sibonge nakumdali wethu ukuthi mina nje ngiqala ukuhamba lezi ndaba zebhola kwakuyisizini ka2010 after iWorld Cup ngesikhathi sethanda sihamba asikaze sibe kwi accident so mawubala iminyaka emingaka unyaka ka15 lo sihamba asikaze sibe kwi accident kwakwa nesikhathi lasihamba khona ngamatekisi phinde futhi sihamba ngamabhasi asikaze sibe kwi accident so asikwazi ukungababongi sithi nje abame njalo beqhubeke nje beyiphathe ngalendlela abayiphatha ngayo ngoba uyabona ukuthi nabo bayawuhlonipha umsebenzi wabo bayawazi umsebenzi wabo so nje siyabonga kakhulu ngathi inkampani ikhwezi ngaqhubekela phambili kodwa angifuni ungawabali uchairman weqembu lethu yabona le ndoda angifuni ngoba ukuthi ke angiwasupport amaqembu ngabe ngiyazi ukuthi nakhona kwenzakalani ngikhuluma ngalokho kwenzeka la kwi Richards Bay mfowethu uchairman babubiyela siyabonga kakhulu ume njalo menziwa ngoba namanje angazi noma lokho kwenzeka la ngithina kuyenzeka kwamanye amaqembu ingakho nje ngingayiboni ngisupport elinye iqembu leli qembu ke ngizoba specific kuwena ngizoba honest nje cha angilisupportanga seli PSL liqala lisungulwa emveni kokudayiswa kwamaZulu ngangikhona emveni kokudayiswa kwethanda idayisela amaZulu kwase kusungula iRichards Bay ngangikhona so uyabona ukuthi leli qembu angilisupportanga leminyaka elidlale kuNFD ngangikhona ngiwa ngivuka nalo so hey mfowethu ngisuka kude naleli qembu ngana kwethu siyabonga ngana kwethu babukele emakhaya siyokujabulela KZN ukuthi MTN 80 siyibone izohlala la eKZN hayi kuzohlala kwayo ukuthi ifinal iza la cha ayisale la futhi sokujabulela ukubona iRichards Bay FC iqukule MTN 80 uyayizwa insizithini ibonga kakhulu menziwe okumphathi babumenziwe isandla sedlula ikhanda siyabonga ngana kwethu ngiyabonga futhi ngiyabonga kakhulu bhuti omdala siyabonga.